Mbere Pastor Daniel kurwo mu Bungereza mu kugambaho na Sky TV kabarunje nagira ngo atuye nabona kwihomushije aho yarwo mu Magaragensi no mujomu ndora ko kweri nde nyama njye mukama bari wandinda oye gune mugugu yanje nyabonye gwire mugugu naruha abo ko mushije kafayansogaho nazo mukubona kuhaho aho hanga cyasharire make akegure mugugu yanje akandetera abo kunyamba nayongera ashobora kunaba mahabingi nabo bafire kare kazaramani 12 bapfa baho nasigaza abana bashatu abishye babiri umwojo yabura kwiyatahizo mukazo we yamara kufa yabura nahati kumayari funka abishye babiri nde nabo ubwo na mama wanje aturize twakora tugiye fuzi tukubona akabanja kanako tukakiho mu mbabazi mama kakayiya yakabona aturenje niye beturemere nkitwe nkabishyi mukama ije yatugirira mbabazi ndutonzi yantabana banje ndeho yabita tinyine bo kubata abaware benje batwire nibatahamu nogira namara bitobona bagumuzamo basima imbabazi zarhanga ni musima ntine bukomana bugakekana sima na ruhanga wabatiremo umutima bwo kumanya inshoberwa nkanye efuzi efakazi etine kiyamba kandi etine twera bakije bakantera ho mukono nkanta kumana kuba kwenda kwija karemba bazaranganiza bareba bana batano bona tubakora kandi tubine cyo kuzara kwariza hamwe no bwoko bareba bona tibine cyo kuzara kandi tubakusoma kandi cyo kurya no kusiba basha kubabona bakabakawurya cyaki kabura tukanyama Trisiriyo Msugana saba bangereza n'abaturage yatugambira hakombe ko mukayikurogu twafuna timu yitu kwatagana nayo kandi yo kugwa muri Europe nayo yanamberebe icabiro kugeno misho kurabagize ahacanga ico cyenyine cyakatonya kubakire ahanze ejo barerembera ekabane ni arami kandi ejitinju yo kubanza nenzu yikumi kandi ndengera kongera kuyamba abantu abarumunonga batine kiyamba amunongo mugombora yanje nanye kashemerwa munonga ninga nisima abiruhanga byatukorire sima abajungu abijire bakatukorera buri kintu cyone kibari muri bakora agagasha kwa Sharif Murungi awa Sky TV agensho